Aleluya. Alléluia. Mis hermanos tienen Tout le monde joignez? Juan 20, Jean chapitre 20. la resurrección, Résurrection. versículo 1. Verset 1er. Alabanza al Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 20. L'évangile selon Saint Jean chapitre 20. Vamos a leer la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Nous allons passer nos papa avec petit là avec Saint-Esprit. Dans dimanche matin bien bonnet, li pat encore fin jour, Marie moun Magdala al nan kavoa, li wè yo te wete roche qui te fermé bouche kavoa. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro el Señor y no sabemos dónde le han puesto. Li couri la joindre Simon Pierre ensemble avec l'autre disciple, Jésus te remé. Li di yo wete Seigneur côté li teye nan kavoa. Nous pas connaît côté yo mette li. Y salieron Pedro y otro discípulo y fueron al sepulcro. Et Pierre parti ensemble avec l'autre disciple là, yal nan kavoa. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Yo t'a couru ensemble, mais l'autre disciple là t'a couru plus vite passer Pierre, li rive bon kavoa avant li. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Li baissé pour le garder en dedans, li wè ban toile fin yo te fait yon pile à terre, mais li pas entré. Llegó luego Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Laissez mon Pierre rive derrière, li entré dans kavoa, li wè ban toile fin yo empilé à terre. Vamos a orar en esta mañana. On a prié dans matin ça. Quiero pedir a nuestra hermana Jacqueline que pase, ore y presente a Dios y pide a Dios que nos hable en esta parte. Gloire à Jésus. Alléluia. Soberano Dios, Padre de la gloria, te damos gracias en esta noche, en esta mañana, Señor, por tu amor, tu bondad y tu infinita misericordia, Padre, presentando a tu siervo delante de tu presencia, Padre, para que usted le dé la gracia, la sabiduría y el entendimiento, Padre, para que esta palabra corra con dedueno, Señor, con poder, Padre de la gloria, y que llegue a cada corazón, Señor, a cada uno de los cuales, Señor, me esterdille, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Glorifícate de una manera especial, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nous capables de chanter ensemble, bien-aimés. Alabanza a Jesús. Ya está casi terminando el libro de Juan. Amén. Presque terminé avec le livre Jean ça. Gloria a Jesús para siempre. Los 4 evangelios. 4 l'évangile. El evangelio según San Juan. L'évangile selon Saint Jean. Ahí dice ahí el primer día de la semana, Là, dans le premier jour semaine là, que es el domingo, hermanos. c'est dimanche, frère Samuel. María Magdalena fue a la tumba. Marie mon Magdala allé dans kavoa. Amén. Muy de mañana, Bien bonnet. siendo aún oscuro, Jusqu'où il était fait noir toujours. ella se fue al sepulcro Il allé dans kavoa, y vio quitada la piedra del sepulcro. li wè yo était roche qui te fermé bouche kavoa. Alabanza al Señor. No sé si tal vez se pusieron de acuerdo On va connaître peut-être entrer en accord para que María, pour que Marie amén, y algunas damas más avec quelques autres dames encore, se encargaran de esto. peut être en charge de ça. No nos dice la palabra, amén. Parole n'a pas dit ça. Pero sí sabemos que María Magdalena se fue. Mais nous connaissons Marie mon Magdala allé. No se habla de ni siquiera de la madre de Jesús, Nous va connaître si c'est même mon maman Jésus, pero María Magdalena. mais Marie Magdala. ¿Y por qué la madre no estaba allí? Pourquoi sa maman le pas là? Tal vez estaba enferma. Peut-être elle était malade. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Pero se menciona aquí María Magdalena. Mais là, il mentionne Marie mon Magdala. Dice allí en Juan 19:42. Il dans Jean 19, 42. Ahí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. C'était la veille jour repos juif yo et puis kavoa était tout près. C'était ça que te fait. C'est là il te mettait corps Jésus. No pudieron
hacer mucho cuando Jesús murió, Tu vas pas faire rien pendant que Jésus était mort porque el sábado estaba entrando parce que jour repos était presque arrivé. y la celebración de la Pascua. Et puis c'était jour la veille en fait. Pues cuando eso pasó, vinieron muy de mañana Et bien là que ça vient passer bien bonne le matin para terminar de preparar el cuerpo de pour Jesús. terminer préparer le corps Jésus. Hein. Amén, hermanos. Dice el versículo 2. Il y a verset 2. Entonces María llegó a la tumba, Bien m'a arrivé devant Cavoa, María con algunas mujeres más, lui avec quelques autres femmes encore. y vio que movieron la piedra. Lui ouais était roche là. Alabanza del Señor. Y en el versículo 2 dice Verset 2 a dit, que ella corrió y fue a Simón Pedro il courit là joindre Simon Pierre y al otro discípulo, avec l'autre disciple que es Juan, qui c'est Jean. el discípulo que amaba a Jesús. Le disciple Jésus était remet, Qué precioso, qui amén. est précieux. El discípulo del amor. Le disciple l'amour. Usted puede decir de usted mismo que usted también es un discípulo que ama a Jesús. Ou même nous capable dire même Jean qui est un disciple que Jésus remet. Amén. ¿Usted ama a Jesús? Vous remet Jésus. Gloria al Señor. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor. Il dit yo été Seigneur à côté le teye dans Cavoa. Y dice, y no sabemos. Il dit non pas connaît. Pues María no fue sola, fue con más personas. Et bien Marie pas aller pour contre lui, te gen l'autre mon avec. No sabemos dónde le han puesto. Il dit non pas connaît côté yo metté lui. María fue a la tumba Marie allait dans Cavoa, a buscar a un muerto, là chercher un mort. a buscar a un Là cadáver. chercher un cadavre. Y Jesús le dijo a ellos, Jésus dit yo, igual que Jonás estaba 3 días en la vientre del pez, même Jean Jonas t'est passé 3 jours dans ventre poisson hein. así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días. C'est comme ça il est nécessaire pour petit bon Dieu à tout 3 jours. Amén. En el sepulcro. Dans tombe là, dans Cavoa. No lo entendieron. Yo pas te comprendre. Jesús nos dijo también, Jésus dit yo tout, derrumbar este edificio et bien on va craser gros caille ça. en 3 días. Puis pendant 3 jours, Lo edificaré. yo va reconstruire. No lo entendieron. Yo pas te comprendre. Jesús les explicó a ellos muchas veces expliqué ça plusieurs fois. que era necesario Il est sufrir nécessaire pour souffrir, y morir mourir y et resucitar. puis lever vivant encore. No lo Yo entendieron. pas te comprendre. María va a la tumba Yo Marie allait a dans buscar Cavoa, un cadáver. a Alabanza chercher al un Señor. cadavre. Amén, hermanos. Hay que conocer la palabra de Vous Dios. connaissez pas le bon Dieu. Pues tal vez usted está viviendo en tristeza Peut-être qu'on va vivre dans la tristesse. mientras no hay motivo de tristeza. Pendant pas aucune raison de No tristesse. había motivo de Pas tristeza aucune raison de tristesse. porque Jesús resucitó. Parce que Jésus est ressuscité. Amén, hermanos. Pero no esperaban eso. Mais voilà attendre ça. Fue a buscar al cadáver de Il a Jesús cherché cadavre Jésus. y no lo encontró. Yo pas joindre lui. Ni allí una luz se prende en la mente de María. Même yon lumière là pas allumé dans l'idée de Marie. Salió corriendo y fue donde Pedro. Il sorti pour courir la jeune Pierre. Llevaron al maestro. Yo allé avec maître là. Parece que antes había ladrones de sepulcros, Il a amén, que longtemps te gen volé te kon volé dans Cavoa. que entraban para robar Yo entré pour yo voler. las cosas del muerto. Bagay moun qui mourir. No sabemos dónde han puesto Nous pas connait côté yo mettil. a nuestro Dios. Bon Dieu nous a. Y salieron Pedro y otro discípulo. Et puis Pierre avec l'autre disciple là il sorti. Amén. Pedro y Juan. Pierre avec Jean. Y fueron al sepulcro. Yo allé dans Cavoa. Y pregunto, Yo m'a posé question. ¿dónde estaban los otros discípulos? Côté l'autre disciple était. Porque esos dos solamente salieron corriendo. Comment fait celle deux ça pour courir aller. Estaba Tomás sentado ahí. Et Tomate là en chita. Tal vez dijo Tomás, ya se murió. Et puis le docteur m'a dit "Aïe, il est déjà mort." O solamente los dos estaban ahí. Ou monsieur celle de était là. No nos dice la Biblia. Amén. La Bible pas dit nous ça. Pero Pedro salió corriendo Mais inmediatamente. Pierre sorti pour courir immédiatement. Y el otro discípulo Et también. l'autre disciple là tout. Y Juan también. Jean tout. Porque robaron el cadáver del Señor. Parce que yo volé cadavre Seigneur. Y versículo 4 dice, Verset 4 là dit, corrían los dos juntos. yo t'a couru ensemble. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que a Pedro. Mais l'autre disciple là t'a couru plus vite passer Pierre. Y llegó primero al sepulcro. Il arrive bon Cavoa avant lui. ¿Por qué cree usted que Juan corrió más rápido que Pedro? Pour qui ça que vous pensez que Jean courait plus vite que Pierre? ¿Era más flaco? O sea, yo llego antes de usted con usted entonces. Yo estimaba que le corre más duro que Pedro. Petit remède, Jésus te remède, ça fait courir avant Pierre. El amor te da más. L'amour va plus force. ¿Por qué llegó Juan primero? Pour qui ça Jean te arrivé avant? Salieron los dos corriendo. ¿Cómo? Tous les deux sortis pour courir. ¿Y Pedro no? C'était Jean et Jésus, Pierre. No.
Alabanzas. Sí. Y eso es la pregunta, ¿por qué él llegó primero? Si vous laissez me poser une question, pourquoi ça arrivé avant? Alabanza al Señor. Sí, porque corrió, amén, porque corrió más rápido, pero ¿no dije por siempre? A mí queda por siempre. Bueno, a mí queda por. ¿Cuál te quiere? Gloria a Dios. Ahora digo no voy a prometer comer. Comment faire arriver avant? Alabanza al Señor. Más panta. Il y a une plus pantant que l'autre là. Gloria al Señor. Peut-être une fait plus entraînement que l'autre là. Alabanza a Jesús. ¿Cómo? Sí. Más athlète là, más athlète. Plus athlète. Era Juan y Pedro, C'était Jean-Pierre. pero era Jesús. Il n'a pas dit que Pierre Vamos, était no pregunto más. Alabanza. Alabanza al Señor. Amén. Pedro tenía más edad que Juan, Pierre était plus l'âge que Jean. pero también quería llegar de primero, ¿o no? Il était arrivé avant tout. Pero Juan era un poquito más joven Mais Jean était un petit Jean plus jeune. que Pedro. Alabanza al Bien. Señor. Y llegó más primero. Il est arrivé avant. Aunque en nuestro caso te voy a ganar. Alabanza al Même si dans le Señor. cas, pas nous gagné. Amén, hermanos. Los dos amaban a Jesús mucho, hermanos. Yo tous les terrains mais Jésus ensemble. Pedro estaba dispuesto a dar su vida para Jesús. Il était remettre la vie à Jésus. Amén, hermanos. Pero Juan era un poquito más joven, Mais Jean était un petit Jean plus jeune. pero creo un poquito más cobarde, porque cuando llegó a la tumba, Mais quoi qu'il était plus jeune parce qu'il est arrivé dans la tombe dans la cave là, no entró. il n'est pas rentré. Quedó afuera así. Il décidé comme ça. No sé si tenía miedo de un cadáver o no. On va connaître peut-être il était cadavre. Pero cuando Pedro llegó, Mais les pierres arrivées, él sí entró Pierre adentro. oui rentré dans le caveau. Alabanza del Señor. Amén, hermanos. Y dice allí, y corrió más a prisa que Pedro y llegó al sepulcro. Il est couru plus vite que Pierre il arrivé dans le caveau. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Il s'était pour le étoile qui était à terre mais il n'est pas rentré. Luego llegó Simón Pedro tras él Après ça Pierre vient arriver derrière lui. y entró en el sepulcro Il est rentré dans le caveau. y vio los lienzos puestos allí. Et puis l'étoile fait envelopper mettait à terre. Alabanza al Señor, amén. Pedro llegó y entró inmediatamente. Pierre arrivé, il est rentré immédiatement. Alabanza a Jesús para ver qué pasó. Pour voir ce qui s'est passé. ¿Dónde está su maestro? Côté mettre li ailleurs. 7. 7. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Ensemble avec morceau toile qui était marré tête Jésus, mais morceau toile ça, pas même côté avec ban toile fin yo. Il développé à part yon l'autre côté. Amén. De una manera ordenada. Amén. De façon ordonnée. El sudario enrollado, alabanza al Et Señor, toile ça a été développé ensemble y puesto et puis aparte. il mettait la part. Y dice allí en el 8, Il dit dans 8 là, entonces entró también el otro discípulo c'est laisse à l'autre disciple arriver bocavo. que no se atrevía, Il pas prendre, il pas chrétien. que había venido primero al sepulcro Il est arrivé avant bocavo. y vio Et puis il ouais, y creyó. et puis il quoi. No creyó por la palabra Il pas de quoi pour parole là, pas parole là. cuando vio Les qu'il ouais, que Jesús no estaba, que Jésus pas là. entonces Et creyó bien c'est là ça il que quoi. Jesús resucitó. Que Jésus levé vivant. Pero todos olvidaron la palabra Mais tout ça, il a oublié parole là. que Jesús les predicó, Que Jésus te prêché. que Jesús les dijo. Que Jésus dit. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Porque aún no había entendido la escritura, Parce que juste qu'on n'est pas capable de comprendre l'écriture ça. que era necesario que él resucitase de los muertos. Qui était nécessaire pour te lever vivant parmi moi. No entendieron ese Il mensaje. va te comprendre le message ça. Varias veces Plusieurs fois. Jesús les explicó Jésus expliquait yo. que tenía que Il morir était besoin de mourir y resucitar. et puis les ressusciter. Por eso cuando Jesús cargaba su cruz Vous savez que Jésus t'a chargé quoi? y Et las mujeres estaban puis llorando, mesdames t'a crié. Il gritando, t'a brûlé. ¿qué dijo Jesús a Qui esas ça Jésus dit mujeres? mesdames ça? No lloren por Il dit mí, pas crier pour moi. lloren por ustedes mismas. Crier pour propre tête non. Yo sé lo que estoy Moi haciendo. connais ça m'a fait. Yo conscientemente voy al Calvario, Moi même conscience membre aller sous bois. voy a entregar mi vida Moi aller remettre la y vie. después de 3 días lo voy a volver a tomar. Après 3 jours après retourner prends-la encore. Amén, hermanos. Alabanza al Señor.
Entonces ellos fueron a buscar Et puis yo même al chercher. a un muerto Il a cherché un mort. mientras Jesús resucitó. Pendant Jésus levé vivant. Por eso hay que conocer la palabra de C'est ça, on Dios. connaît parole bon Dieu. Amén. Pues tal vez usted está en una situación Peut-être qu'on dans une situation innecesariamente. sans nécessaire. Si conoce la verdad, C'est ça qu'on connaît vérité. la verdad te hará Si on connaît libre. vérité, la foi libre. Hará libre de ese La pensamiento, foi libre de penser ça. libre de esa La mentira, foi libre de mentir ça. libre de esa La foi situación. libre de situation. Hay gente que están estancados Il y a des gens qui sont corrompus por un argumento, à cause d'un argument, por un à cause pensamiento. d'une pensée. Y cuando llega la palabra, Pour l'arrivée, reciben ils liberación. rejoignent libération. La verdad nos La liberta. vérité a fait nous libres. Y Juan vio y creyó, Jean, ouais, il croit. porque la tumba estaba vacía. Parce que quand voix est vide, Qué precioso es il creer, presse les croire. entendiendo la palabra Pendant de que nous Dios. comprenons parole bon Dieu. Amén, hermanos. Pero mira algo bonito aquí. Mais regardez un bel bagay là. El versículo 11. Dans verset 11 là. ¿Están conmigo? 9. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Marie même était dehors à tout près cavo à l'étape crier. Y mientras lloraba, En tant que crier, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. il met sa tête li pour le garder en dedans cavo. Amén. Juan y Pedro Jean et Pierre, regresaron. ils retournaient. Amén. Pero María se quedó Mais Marie restait. llorando. Il tape crier. Imposible. Impossible. ¿Dónde llevaron el cuerpo de mi Dios? Et tout qui côté aller avec école De mi maestro. mettre moi. Y lloraba Il tape crier. y volvió a ver a Dios. No podía Il creer retournait à loin encore parce que quoi que han llevado que yo porté el cadáver de Jesús. yo aller avec cadavre Jésus. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro Pendant tape crier, il met sa tête pour te voir en dedans cavo. y vio dos ángeles Il voit deux anges. con vestiduras blancas Bon Dieu habillé tout en blanc. que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Yo te chita à côté, yo te mette corps Jésus. Une dans place tête là, l'autre là dans place pied yo. ¿Qué hacían esos ángeles ahí? Qui ça ange t'a fait là? Vemos en el Getsemaní Nous avons dans Gethsemane. que también allí descendió Et ángeles comme ça ange te descend là-bas tout para ministrar a pour Jesús, ministrer dans Jésus. para estar con Jesús. Nous avons avec Jésus. Ahora María se inclinó y ve dos ángeles. Quand Marie peut se dire ouais deux anges. Amén. Que vinieron Yo fini. para esa parte de la resurrección de Pour Cristo. de partir résurrection de Jésus-Christ ça. Ahora pregunto, Pour poser question. cuando Juan y Pedro llegaron a la tumba, Les que Jean avec Pierre arrivé dans ¿no cavoa. estaban los ángeles ahí? Les anges yo pas là. Alabanza al Señor. Ángeles son seres espirituales Et longtemps ou bien est-ce que c'est être spirituel yo? que tienen la capacidad Qui a la capacité de dejarse ver pour faire well o no dejarse ver. ou bien pas quitter le well. En esta noche aquí tal vez hay ángeles sentados. À ce capable gagner des anges là chita là tout. Tal vez hay un ángel sentado al lado de usted. Peut-être gagner un ange qui chita à bon côté. Tal vez hay un querubín aquí en el altar. Peut-être gagner un chérubin là en l'air sur l'autel là. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Yo creo Moi quoi? que ellos estaban allí, Qui était là. pero no se dejaron Ne ver pas te laisser moun ouais yo. a Juan ni a Pedro. Ni Jean ni Pierre. Alabanza al Señor. Vieron a Pedro y a Juan entrar, Yo ouais Pierre à Jean rentrer, pero no se mostraron. mais il pas montré lui. Pero María los vio, Marie te ouais yo. que estaban sentados allá donde Jesús estaba puesto. Il était chita côté que Jésus te mettait. Y le dijeron, Et puis il dit yo, mujer, ¿por qué lloras? madame pourquoi ça crier? No hay motivo para Il y llorar. a raison pour crier. Les dijo, Il dit yo. porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Parce que yo était essayé moyen nous pas kon côté yo mettez li. Alabanza al Señor. Amén. ¿Ve usted que no tiene ningún argumento, razón para estar llorando? Ou capable voir que yo même pas aucun argument ni raison pour crier. Y los ángeles le preguntan Et puis les anges posent question. y ella no reconoce que son Il ángeles. pas reconnaître que c'était des anges. Ella no piensa cuando Pedro y Juan llegaron no había ángeles, no había nadie Il allí. va penser que les pierres étaient arrivés par des personnes là. A veces la situación en que estamos Et que parfois dans la situation que nous y est, no nos deja ver la gloria de il Dios. va quitter nous ouais gloire bon Dieu. Agar huía salía de la casa de Abraham. Agathe sauvé sorti dans Abraham. Dios le dio palabra. Bon Dieu balle parole. Dios le dijo, Ismael va a vivir. Bon Dieu dit Ismaël a vivre. De Ismael va a salir
12 príncipes. Dans Ismaël a sorti 12 princes. Salió de la casa de Abraham Il sorti dans le cas d'Abraham. con palabra de Avec Dios, parole bon Dieu. que nuestras guías, Qui guide nous. que nuestra lámpara, que eso es su luz. C'est lampe pour nous-mêmes. Salió con promesa de Il Dios, sorti avec promesse bon pero en Dieu. el camino Mais dans le chemin, había necesidad. il y a une nécessité. Ella comenzó a dudar, Il commence à douter. pensó que iba a Il morir pense qu'il va mourir. y su preocupación Et préoccupation, lui, no dejó ver el agua que estaba delante de parce ella. qu'il était l'oued, l'eau qui était en face, lui. Estaba llorando el niño Si vous avez y crié, Agar triste. Y Agar Y triste. el ángel apareció. ça se paraît. ¿Qué haces aquí, Agar? Et Agar, ça fait là. Amén. Y Dios le mostró, el ángel le mostró el agua que estaba ahí. Ça a montré l'eau qui était là-bas. Tu preocupación, Préoccupation. tu tribulación. Tribulation, yo. Si usted se deja dominar por el Si vous ambiente, êtes dominé par si l'ambiance, usted se deja dominar por esta situación, dominé par la situation, no podrás ver la gloria de Dios. pas qu'à gloire à bon La Dieu. solución está enfrente de usted. Solution en face. Pero usted deja que esa Donc, situación des situations, ça. le gobierne, Les gouverner, le domina, les dominer. toma control de su Les prend mente, contrôle dans de l'idée. sus emociones. Émotion, yo. No confía en Il pas Dios confier dans bon Dieu. para ver la gloria de Pour voir la Dios. gloire de Dieu. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen, frère. Cristo vive Jésus vivant. y los ángeles estaban allí, Les anges étaient là. pero no se mostraron Mais il n'a pas montré lui. a Pedro Pierre ni a Juan. ni Jean. Alabanza al Señor. Y dice allí en el versículo 14, Il dit dans verset 14. cuando había dicho esto, L'elfine dit ça, se volvió il vieux tête lui. y vio a Jesús que estaba allí, Il voit Jésus qui était campé là. mas no sabía que era Jesús. Mais il va reconnaître que c'était Jésus. ¿Por qué? Pour qui ça? ¿Por qué no reconoció a su maestro? Pour qui ça il va reconnaître maître Lia? Alabanza al Señor. Jesús tenía en ese momento Jésus était gagné dans le moment ça, un cuerpo un glorificado, corps glorifié. pero era Mais Jesús. c'était Jésus. ¿Por qué no le reconoció? Il va reconnaître lui. Alabanza al Señor. Jesús le dijo, Jésus m'a dit, mujer, Madame, ¿por qué lloras? pour qui ça va crier comme ça? ¿A quién Qui buscas? monde va chercher? Amén. Jesús estaba preguntando, no creo que me está buscando a mí. Jésus a posé la question, pas quoi c'est bon, ils vont chercher. ¿A quién estás buscando? Qui monde va chercher alors? Porque yo les dije a ustedes que voy a resucitar Parce que moi t'ai dit nous allons lever vivant. el tercer día. Le troisième jour. A su nombre. Amén, hermanos. ¿A quién buscas? Qui monde va chercher? Ella pensando que era el hortelano le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Marie même te quoi c'était maître jardin et peut-être ça lui dit maître si c'est vous même qui ouetel dis-moi qui va lier qui va mettre ma val prend lui. Jesús le dijo, Jésus répond. María. Jésus m'a dit Marie. Volviéndose ella, Il retourne garder encore. le dijo, Il dit Rabuni, dans la langue hébreu Rabboni quiere decir qui maestro. veut dire maître. Jesús dijo en Juan capítulo 10, Jésus dit dans Jean chapitre 10 mis ovejas mouton yo oyen yo tendez mi voz voir moi y me siguen. et puis yo suivre moi. Amén, hermanos. No reconoció el cuerpo de Jesús, Il va reconnaître corps Jésus. pero sí reconoció la voz de Mais Jesús. oui, il reconnaître voix Jésus. A su nombre. Amén, hermanos. La voz de su Señor. La voix Seigneur là. María Marie inmediatamente respondió, immédiatement il répond maestro. maître. Reconoció Il reconnaît que era su Jesús. que c'était Jésus là. Reconoció Il reconnaît que era su Dios. que c'est bon Dieu ¿A là. quién buscáis? Qui laisse ou No me chercher. busques entre los Pas muertos. chercher dans mes temps mort. Yo vivo. Moi vive. Amén. María Marie amaba a Jesús, te remet Jésus. pero nunca iba a encontrar a Jesús Mais pas la jamais côté Jésus. en esa tumba. Dans mes temps carrosse la carrosse. Usted ve la importancia de la palabra, Avoir importance parole là. de saber quién usted es en Pour Dios. connaître qui laisse ou est dans bon Dieu. Alabanza del Señor. Pablo tenía celos para Paul Dios, te gagne zèle pour bon Dieu. pero en ese camino Mais dans chemin ça, nunca iba a encontrar a Dios. il pas jamais rencontrer avec bon Dieu. Alabanza del Señor. Es importante la palabra de Dios. L'important que c'est parole bon Dieu. Todo para o calle por la palabra de Dios. Amén, hermanos. Todo existe por la palabra de Dieu Dios. va exister par parole bon Dieu. Es la única verdad. C'est unique vérité. Amén, hermanos. Y Jesús le dijo, Jésus dit, no me toques, pas moyen. porque me imagino Parce que moi imagine, esa alegría de María joie que content Marie ça, al escuchar que era Jesús. pour découvrir c'était Jésus. Tal vez iba a lanzarse Peut-être va lancer. para abrazar a su Avancer Dios. pour embrasser bon Dieu là. No sé cómo vamos a hacer en el cielo, On va connaître comment on va faire dans le ciel là. porque yo quiero abrazar a Jesús. Parce que je voulais pour m'embrasser Jésus.
Y no puede decir que voy a llegar antes, que estando somos de misma edad y vamos a ser jóvenes ahí. Je ne peux pas dire que je vais arriver avant. Pero yo no voy a esperar una cola larga para que Juni pase y Jacqueline no. Je Quiero ne vais estar, pas regarder tant une ligne longue pour me passer, les trucs pour me passer. pero Dios es Dios, nos puede abrazar al mismo tiempo, ¿no? Mais bon Dieu, c'est bon Dieu qui va m'embrasser en même temps. No sé cómo Él lo va a hacer, amén. Par contre, comment nous dit même nous va le faire. Pero yo quiero un buen abrazo del Mais moi, Señor. je veux un bon embrassement dans le Seigneur. Alabanza a Jesús. ¿O no, hermanos? Oui ou non? No me toques. Pas moi-même. Porque iba a abrazar a Parce Jesús. que tu vas embrasser Jésus. A su nombre. Ah non, allez. Amén. Hay ojos de chino aquí en la iglesia. Bien, j'ai tiné son dans là. Gloria al Señor. Y María no podía tocar a Jesús aún. Marie pas de camarade Jésus. ¿Cómo? A Jesús. Amén, no sé. Quiero estar allá para Moi, Amen. je arrivé en l'air déjà. que el rapto venga ya para ir allá a casa. Moi, ¿No? je voulais pour aller en fait déjà pour aller à la caille. No me toques, Pas moi-même. porque aún no he subido a mi Padre. Pas moi-même parce que jusqu'où les mon pas commenter à jeune papa. Y mira el vocabulario de Jesús. Regardez le vocabulaire Jésus. Versículo 17. Verset 17 là. Mas ve a mis ¿qué? Hermanos. Mais allez joindre frère mio. ¿Quién está hablando aquí? Dis que ça parle là. Jesús. Jésus qui a parlé. Ve a mis hermanos Allez joindre frère mio. y diles, Dis-yo pour moi. subo a mi Padre, Dis-yo m'a monté. subo a mi M'a Padre monté par côté papa. y a vuestro Qui Padre, papa nous tout. a mi Dios M'a monté par côté bon Dieu. y vuestro Dios. Qui bon Dieu nous tout. Está poniéndose en el mismo nivel. La mettre dans le même niveau là. Amén. ¿O no, hermanos? No hay lugar para orgullo, hermanos. Pas de place pour le gars, frère monsieur. ¿O no? Somos iguales. Nous c'est même bagaille. Tenemos que ser simples. Nous devons être simples. Amén. No hay que caminar como reverendo. Pas que nous marcher comme référent. Hay que caminar Nous normal. devons marcher normal. Son títulos terrenales. C'est un titre sous terre. Somos iguales. Nous c'est même ¿Qué dice bagaille. Jesús? Il s'agit de Di a mis hermanos. al dit frère mio. No me lo decir al reverendo Pedro. Pas besoin de dire référent Pierre. ¿O no? A mis hermanos. Frère mio. Voy a mi Dios, a mi Moi Padre, prends le côté papa bon Dieu moi. vuestro Padre, vuestro Qui Dios. c'est bon Dieu le papa nous tout. Qué humildad, ¿o no, hermano? Qui descend humilité li. Alabanza al Señor. No hacía Il diferencia. va faire aucune différence. Amén, hermanos. Cristo vive. Jésus vivant. A su nombre sea la Bon Dieu c'est gloria. la gloire. Fue entonces María Magdalena para dar los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él había dicho estas cosas. C'est comme ça Marie, moun Magdala, a des disciples yo, moi ouais Seigneur. Et puis il raconte yo ça Jésus, te dit li. No está escrito, Il pas écrit, pero yo creo mais moi quoi. que los ángeles estaban allí cuando Pedro y Juan entraron en la tumba. Ange étaient là pendant Pierre et Jean étaient rentrés dans cavoa. Porque Jesús no subió aún. Parce que Jésus pas monté jusqu'au nez. Y Jesús estaba allá afuera Jésus était dehors. por algún argumento que no sabemos. Pour que ce soit n'importe argument que nous pas connaît. Alabanza al Señor. No se reveló a ellos. Ça pas référé dans eux-mêmes. Esperó cuando Juan y Pedro se fueran. Ils étaient temps pendant Pierre avec Jean allait. Ok. OK? Entonces hicieron visto. Et puis c'est là laisse aller fait lui-même. Y María los vio. Et puis Marie ouais yo. No sé si las otras mujeres estaban con María. Habla solamente de María aquí. Moi pas connaître si l'autre mesdames avec Marie tout, il parlait là seulement de Marie. Amén. Tal vez se fueron con Juan y Pedro. Peut-être il était allé avec Jean-Pierre. Pero María quedó allí. Mais Marie était là. Y la primera que predicó el mensaje de resurrección fue una mujer. Premier monde qui te prêché message de résurrection c'était une femme. María Magdalena. Marie moun Magdala. ¿Y quién era María Qui Magdalena? est-ce qui était Marie Magdala? ¿Qué vida tenía María Qui l'a Magdalena? vu Marie Magdala te gagné? Si Dios pudo dar a María Magdalena el primer mensaje de Si vous resurrección, regardez le premier message de résurrection, hein? ¿quién es usted? Qui laisse me mouiller? ¿Quién soy yo Qui laisse mouiller? para recordar el pasado de cualquier persona que Dios Pour nous salva? songer n'importe passé, il y a un monde que bon Dieu sauvé. Alabanza al Señor. Porque María Magdalena no tenía buena Parce reputación. que Marie Magdala, il pas de bon lomé. Pero cuando Dios salva, Alors que bon Dieu sauvé, uno es salvo, Uno está salvo. es perdonado, Y perdoné. su pasado olvidado. passé lui oublié. Oh, alabanza al Señor. Y el primer mensaje de Le poder, premier message de pouvoir, Cristo resucitó Jésus-Christ ressuscité. era en la boca de una mujer, Dans aleluya. la bouche de femme. Alabanza al Señor. María corrió. Marie courit. María Marie, fue a la il est tumba allé dans le caveau.
de Jesucristo. de Jésus-Christ. Y fue a Pedro y a Et puis, Juan il y allé à pied, y llegó y les dijo, Les dijo. toda emocionada, tout bien émotionné. la tumba está vacía. Cavois bâché. La tumba está vacía. Cavois vide. Jesús resucitó. Jésus ressuscité. Jesús resucitó. Jésus ressuscité. Jesús resucitó. Jésus est vivant. Jesús resucitó. Jésus est Aleluya. vivant. Ay, Aleluya. cabazaya. Arabacaba y suena masaya. Aleluya. Un mensaje de poder. Message de pouvoir. Un mensaje de esperanza. Message d'espérance. Nuestro Cristo vive. Jésus nous est vivant. Aleluya. Alléluia. Ella predicó a Pedro. Prêchez Pierre. Pedro. Pierre. Nuestro Cristo Jésus vive. qui nous est vivant. María, ¿qué estás hablando? Pierre, je m'arrête qui soit Yo le parlé. vi a él. Muy well. Me llamó por mi nombre. Dile, no, no, Yo lo no. reconocí. Yo reconocí. Cristo vive. Jésus vivant. Cristo vive. Jésus La vivant. tumba está vacía. Vide. A su Non, nombre. mon Dieu. Bendito sea Dios. Mensaje de poder y esperanza Message de pouvoir d'espérance. en la boca de María. Sorti dans bouche Marie. Amén, hermanos. Fue entonces María Magdalena para dar los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él había dicho estas cosas. Et bien c'était Marie, femme Magdala qui était allée qui était allée message là. Amén, hermanos. Y cuando llegó la noche Pendant l'arrivée dans la nuit, de aquel mismo día, dans le même jour ça, el primero de la semana, dans le premier jour semaine là, estaban las puertas cerradas porte était fermée. en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por Con el que miedo de discípulos- los judíos. C'est réunis ensemble, Vino a Jesús Jésus rentré. y puesto en medio de ellos les dijo, Il rentre dans mi-temps et il dit, paz a vosotros. bénédiction bon Dieu sur nous toutes. Amén, hermanos. Este mismo día, Même jour ça, ¿qué pasó entre la mañana, qui ça tempranito, qui t'est passé depuis le matin bonheur y la noche? et puis dans la soirée, ¿Qué pasó? qui ça t'est passé? Jesús subió al cielo. Jésus monté dans le ciel. Amén. ¿De dónde vino Jesús? Qui côté Jésus sorti? Debajo de la tierra. Il sorti en bas terre. Amén. Cuando su cuerpo estaba descansando ahí, Pendant qu'il t'a reposé là, él fue abajo. il est allé en bas. Estaba allí en el paraíso de Dios, Il était allé, il était dans le paradis bon Dieu. tal vez predicando. Il était prêché. Después subió. Après il monté. Y cuando llegó a la tierra, Et bien, il arrive sur terre. amén. Dice, ay, espérame. Il dit, ah, regarde-moi. Y todo el paraíso tuvo que esperar a él. Et tout le paradis besoin de t'en lui. Abraham, Abraham, Adán y Eva. Adam, Ève. Ese, tengo un cuerpo y tengo que ir a buscar mi cuerpo. Parce que j'ai encore là, besoin de chercher. Amén, hermanos. Y entró en la tumba, Il est entré dans le tombe là. entró en su cuerpo. Il est El entré dans le col. cuerpo fue transformado. Pour être transformé. Y todo el mundo viendo ahí, amén, Et tout le monde t'a regardé là. su mensaje a María. Message de Marie. Y después que habló con María, Après, il parle avec Marie. subió arriba. Il est monté en l'air. Llevó a casa Il est allé à la caille. a los que estaban presos Il est allé à la caille. Dans ça qui était en captivité. en el seno de Abraham, Non. Je Abraham. Abraham. debajo de la tierra. En bas tierra. Amén, hermanos. Y cuando se llevó a casa, Et là qu'il arrivait avec la caille, regresó il retournait en la noche, dans la aleluya. soirée. No sé si el viaje dura On tanto va connaître si le voyage ça a duré en pile. o había una ceremonia allí Ou bien c'est une cérémonie là, de recepción. de réception. Amén, hermanos. Porque fueron a casa Parce qu'il est allé à la caille. y regresó en la Il noche. retournait dans la nuit. Estaban encerrados. Et quand elle était fermée, Amén. Mientras las mujeres andan afuera y predicando, ellos encerrados. pendant que la était dans la rue, tu as prêché et puis eux-mêmes étaient fermés en dedans. A su nombre. Non, non, lui. Están las puertas cerradas La porte était fermée. en el lugar donde los discípulos estaban reunidos Pendant que les disciples étaient réunis, por miedo de los judíos. à cause de péril, ils étaient gagnés pour les juifs. Vino Jesús Jésus est venu. y puesto en medio de ellos les dijo, Il dit encore, paz a vosotros, bénédiction bon Dieu sur nous toutes. paz a vosotros. Bénédiction bon Dieu sur nous toutes. Amén, hermanos. No se duerme. Pas dormi. Alabanza del Señor. Y cuando les hubo dicho Et esto, puis là qu'il dit ça, il montre dit ça, les mostró las manos il montre aux mains, y el costado. il montre au bord côte. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ils sont contents parce que ouais Seigneur. Alabanza del Señor. Entonces Jesús les dijo otra Et puis vez, Jésus tourne dit encore porque no podían creer, parce qu'il pas capable de croire. no podían creer sus Pas ojos. capable de croire avec Jésus. Y los mostró sus Et manos puis il montre le main, y mostró su costilla, il montre au bord côte. costado. Entonces Jesús les dijo, paz a vosotros. Il dit encore bénédiction bon Dieu sur nous toutes.
Y el segundo mensaje, Deuxième message là. mira aquí. Regardez là. Como me envió el Padre, Même si papa te voyé là, así también yo os envío. c'est comme ça m'a voyé nous tout. Jesús era el enviado, Jésus c'est lui-même qui te voyé, ahora Él envía. qu'on a lui-même la voyé l'autre monde. A su nombre. Amén. El Padre le mandó, Papa voyé lui, Él cumplió, il accompli, ahora Él manda. qu'on a lui-même la voyé le monde, la voyé En l'autre monde. Juan 17, 18, Dans Jean 17, 18, alabanza al Señor, Cristo vive. Dice, Juan 17, 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. moi voyé dans le monde là, même Jean ou te voyé dans le monde là. Y en 20, versículo 21, Verset 21, como me envió al Padre, así también yo os envío. verset 20. C'est pas pour eux seulement la prière, mais pour tout le monde qui va mettre confiance en moi. Como me, 21, como me envió al Padre, escuchen, dice, como me envió al Padre, Même si papa voyé là, amén, así también yo os envío. c'est comme ça même tu m'as voyé nous. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Amen. Jesús fue enviado, Jésus, bon Dieu voyé lui, ahora Él manda. qu'on a lui-même la voyé l'autre monde. Gloria a Jesús. Lo más importante para Et Jesús plus important pour Jésus, es ir a predicar su aller palabra, à prêcher parole, li, ir a salvar à sauver las almas. nam yo. Su primer mandato Premier mandat después de resurrección après résurrection, es c'est que para que se vayan pour yo aller a predicar la palabra. à prêcher parole là. Y les dio un mandato Il va un mandat y también les da el equipo. et puis tout il va une équipe. Habiendo dicho esto, Et puis pendant que tu dit ça, ¿qué dijo? qui ça le dit? Yo los envío. Moi-même m'a voyé. Habiendo dicho esto, Pendant qu'il dit ça, sopló et puis il soufflait. y les dijo, Il dit, oh, recibid el Espíritu Santo. recevoir Saint-Esprit. Amén, hermanos. Porque antes de eso, Parce qu'avant ça, no habían recibido el Espíritu pas Santo. de fait de recevoir Saint-Esprit. Jesús estaba con ellos. Jésus était ensemble avec eux. Pero ahora que Jesús murió, Mais quand Jésus mourit, resucitó, il est fait vivant, fue al Padre il est allé avec papa, a llevar a esos arriba il est allé avec ça en l'air, y con la promesa del Espíritu et puis avec la Santo promesse de l'Esprit, regresó. va retourner. Yo voy, Moi, prêt à aller, pero no se lo voy a dejar mais pas huérfano. quitter nous pour contre nous. Regresó M'a retourner. y dejó el Espíritu Santo. M'a retourner, m'a quitter nous avec l'Esprit. Sopló sobre ellos, Il souffle sur eux. les dio el Il va poder au pouvoir para ir. pour eux aller. Amén, hermanos. Si usted quiere la llenura, Si vous voulez dimension, ora por las almas. ou bien prier pour nous. Dile al Señor, yo quiero ir. Du Seigneur, moi, je voulais aller. Yo quiero llevar tu Moi, je palabra. porter parole ou aller. Y a su nombre. El 23 dice, 23 dit, a quienes remitieres los pecados, moun n'a pardonné péché yo, les son remetidos. il a recevoir pardon vrai. Y a quienes se los retuvieres, Moun nous refuse pardonner, les son retenidos. yo pas recevoir pardon. Amén. Recibieron ese poder Yo recevoir pouvoir de predicar la palabra de Dios, pour prêcher parole bon Dieu. la palabra de Parole salvación. de délivrance. Y el que creere Moun qui croit, será salvo. yo Amén. va sauver. Alabanza al Señor. Eso es algo muy grande C'est un gars qui go en y pile, muy poderoso. qui a en pile pouvoir. Y a su nombre. Non, non, mon Dieu. Gloria al Señor. Amén. ¿Están conmigo? Est-ce qu'on a fait? Alabanza al Señor. 24 dice, 24 l'a dit. pero Tomás, uno de los 12, Mais trouvé Thomas, llamado Dídimo, yon nan 12 disciples yo, il no est estaba Simon, con ellos cuando Jesús vino. pas là avec yo, les Jésus était venu. ¿Dónde estaba Tomás? Côté Thomas te, Porque todos estaban reunidos allí y Tomás no. pour que ça tout est réuni ensemble, mais Thomas pas avec yo. ¿Qué fue a hacer Tomás? Qui ça Thomas t'a le fait? Alabanza al Señor. Le dijeron, pues los otros discípulos, L'autre disciple yo dit li, al Señor hemos visto. nous enseignons nous. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Mais Thomas répond yo, si m'pa wè ma clou yo nan plamel, si m'pa mette douette mwen nan place côté clou yo te ya, si m'pa mette même bokot li, mwen pa kwe. Él escogió Li choisi para no creer. pour le pas kwe. Amén. Pedro, Pierre, Juan, Jean, Bartolomé, Bartholomé, Andrés, André,
todo estaba Yo diciendo, tout t'a dit. Jesús estaba aquí. Jésus était là. María lo vio en su sepulcro. Marie, ouais, Cavoa. Y en la noche estaba aquí. Dans la nuit, il était là. Mateo 14. Matthieu Y 14. él dijo, no creo, Et puis lui-même, il pas quoi. imposible, Impossible. no puede levantarse. Ou pas capable de lever. Mateo 14, 26. Matthieu verset 14, chapitre 14, verset 26. Amén. Allí cuando vieron a Jesús venir sobre el mar, Là, que Jésus était venu sous la mer, pensaron que era una fantasma, je pense que c'était un revenant. que era un espíritu. C'était un vieux esprit. Pero aquí en Juan 20, Mais là, dans Jean 20, amén, era Cristo. c'était Jésus-Christ. Cristo resucitado. Jésus levé vivant. No era un C'est espíritu, pas un revenant, pero su cuerpo glorificado. mais c'est un corps glorifié. Pues primeramente se presentó a María Magdalena Le premier il présenté dans Marie Magdala en la mañana. dans le matin. Amén. Segundo, Deuxièmement, en la noche este día dans la soirée, dans juste là, se presentó a sus il discípulos. présentait les disciples. Tomás no estaba allí Thomas pas là. y no creyó tampoco. Il pas quoi tout. El 26 dice, 26 là dit, 8 días después, 8 jours après, estaban otra vez sus discípulos dentro il était retourné encore ensemble avec les disciples en dedans. y con ellos Tomás. Et puis Thomas était là tout. Ahora sí Tomás no se atrevió a ir, amén, Quand il est là, Thomas pas résilient pour aller. para no volver a perder una Pour pas bendición. retourner perdu encore une bénédiction. Usted no sabe cuándo Dios te va a bendecir, Pour connaître combien bon Dieu va le bénir. por eso hay que asistir Pour ça, on doit assister a las actividades. dans l'activité. Amén, hermanos. Y 8 días después, 8 jours après, estaban otra vez sus discípulos dentro les disciples étaient en dedans encore. y con ellos Tomás. Et puis Thomas était là ensemble avec eux. Llegó Jesús. Jésus vient arriver. Amén, hermanos. Llegó Jesús. Jésus vient arriver. Llegó Jesús. Jésus arrivé. ¿Cuándo puede decir llegó Jesús? Quand on a dit Jésus arrivé, Están las puertas cerradas. porte là est fermée. No hay ningún obstáculo para el Señor. Pas aucun obstacle pour le Seigneur. Cuando Él decide bendecirte, Lesquels décider pour le bénir. cuando Él decide visitar a tu hogar, tu familia, Pour visiter famille ou bien foyer. no hay puertas cerradas que pueden dejar a Jesús afuera. Pas porte qui a fermé pour quitter Jésus dehors. Llegó Jesús. Jésus arrivé. Están las puertas cerradas. Porte là est fermée. Y se puso en medio de ellos. Et puis il est entré dans mi-temps yo. Y les dijo, Il dit yo, paz a vosotros. bénédiction bon Dieu sur nous tous. De repente, hermanos, Sans attendre frère me estaban servir. sentados ahí, Il était chita là, tal vez hablando, peut-être à parler, tal vez comiendo, peut-être à manger, tal vez orando. peut-être à prier. Y Jesús se presentó Jésus présenté en medio de ellos. dans mi-temps yo. De repente, Sans attendre. vieron a Jesús. Yo ouais Jésus. De repente, Sans attendre. vieron a Jesús en medio de Yo ouais ellos. Jésus dans mi-temps yo. Así llegan nuestras bendiciones Et también. quand sa bénédiction arrive tout. Tenemos que creer. Nous devons croire. Creyendo nos vendrán las Para bendiciones. nous croire que bénédiction nous a vu. Amén, hermanos. Usted tiene que creer Vous devez croire que Dios ya le dio a que mon usted. Dieu y a déjà baoul. Creyendo se Para vendrá. nous croire que la vie. Ya, pero no lo veo. Même parole. No, Tomás, no lo vas a ver, es por Non, fe. Thomas ou pas pour elle, c'est pas la foi. Hay que creer. Vous je crois seulement. Amén, hermanos. Y llegó Et puis Jesús Jésus arrivé. de repente Sans attendre. en medio de La mitad, yo. ellos y dijo, paz a Bénédiction vosotros. mon Dieu sur nous toutes. Luego dijo Tomás. Après Thomas dit, Luego dijo a Tomás, il dit Thomas, porque escucha todo. parce qu'il entendait tout. Amén. Tomás, Thomas, pon aquí tu dedo mettez doigt tout là, y mira mis manos. et puis gardez plat même. Acerca tu mano Mettez mes rapprochés. y métela en mi costado. Et puis mettez doigt tout, mettez fouet doigt tout bon côté moi. Y Tomás, Et puis Thomas, no seas ou incrédulo, pas doit incrédule, sino mais ou creyente. besoin croire. Alabanza al Señor. Dios sabe todo. Bon Dieu comme toute bagaille. Él ve Li ouais. cuando usted expresa Les que vous expressez incredulidad. incrédulité. Alabanza al Señor. Él ve Li ouais. y escucha Et puis l'écoutez. lo que nosotros Ça decimos. que nous a dit. Él está siempre presente con Il est usted. toujours présent ensemble avec vous. Vive en Il est usted. habité dans Él mes. oye. Il tendait. Él Il sabe. connaît. Alabanza al Señor. Él vio toda esa escena de Tomás. Il ouais tout et ça yo désir Thomas. Y estaba Il allí. était là. Y que Tomás dijo, Et Thomas dit, no on creo. ne pas quoi. Y se presentó. Et puis il présenté. Ni siquiera preguntó a Tomás, Ça même poser Thomas question. ¿qué dijiste? Qui ça a te dit? Escuché que usted dijo. On écouté que vous dit. No. Non. Bien, Il dit fini. mira aquí. Viens garder là. Mira tu mano. Fouet doigt tout. Mira mis manos. Gardez plat même. Ven, Vini. toca ahora. Et viens même qu'on y a. Alabanza a Jesús. Si yo fuera Tomás, Si moi Thomas. hubiera tenido vergüenza. Il pas bien Aleluya. honte, il pas honte. Y Dios le dice, Et bon Dieu dit lui. no seas
incrédulo. Ou pas gen droit gen incrédulité dans cœur. Ven, tócame. Vini moi-même. No soy fantasma. Pas faire No soy un ou espíritu. pas de c'est pas un Soy révélateur. el Cristo C'est resucitado. Jésus-Christ qui est vivant. Un cuerpo Un glorificado. corps glorifié. Puedes tocar este Pourquoi cuerpo manger comme ça? porque es un cuerpo C'est un glorificado. corps glorifié. No es un C'est pas un fantasma. révélant. Entonces Tomás respondió y le dijo, Et bien Thomas répond lui dit, Señor mío y Se- Dios mío. Seigneur moi, bon Dieu moi. Y Jesús le dijo, Jésus dit, ¿por qué me has visto, Tomás? et parce ¿Creíste? que ouais, Thomas qui fait au quoi? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bénédiction pour monde qui ouais, qui croit sans ouais. Amén, hermanos. Ahora de repente es Ou creyente. sans attendre, il vient croyant. Ahora de repente él cree. Sans attendre, il croit. Y Dios le dice, Bon Dieu dit, Dios le bon confronta, Dieu fait face avec porque has visto, Et crees. parce que ouais qui fait au quoi? Pero bienaventurado el que puede creer mis palabras. Mais bénédiction pour monde qui est capable de croire parole moi. Y nosotros en esta noche creemos, Nous même matin là nous croyons. aunque no hemos visto a Même Jesús, si nous pas ouais Jésus. sabemos que Él está Nous aquí. connaissons lui là. Sabemos que Él cumple con su Nous palabra. connaissons la accomplir parole. Sabemos que Él bendice. Nous connaissons la bénie. Sabemos que Él Nous llena. connaissons la Que remplir. Él bautiza. Il a baptisé. Nosotros Même creemos nous croyons ça. sin ver. Sans ouais. Pero ojalá podamos ver también. Mais pas Aleluya. le tout. Y a su nombre sea la C'est la gloria. gloire. Yo he aceptado a Jesús Pour accepter Jésus por fe. par la foi. Esa predicación. Prêche ça. Cuando me ofrecieron a Mais te Cristo. offrir Christ. No he visto Mais pas nada. toi rien. Pero creí. Mais moi te crois. Y abrí mi Moi corazón l'ouvri qu'aime. para Dios. Pour mon Dieu. No quiero ser como Mais Tomás. pas le même Jacques Thomas. Quiero ser creyente. Moi je ser croyant. Creer la palabra Creer palabra. de Génesis a De revelación. Genèse, révélation. Creer que Dios tiene todo el Creer que Dios control. tiene todo el control. Creer que Él me puede sanar. Creer que Que Él me puede llenar. Creer que Que Él me puede llevar a puerto seguro. Côté la sœur avec moi segul. A su nombre la gloria. Y usted puede creer a Dios porque Él es Dios. Croire dans mon Dieu parce que lui c'est bon Dieu. A su nombre la gloria. Cristo vive. Jésus vivant. Y vamos a terminar con esta parte. On va Aleluya. terminer avec partie ça. Hizo además Jesús muchas otras Et señales puis il y a un pile l'autre bagaille encore qui te fait, il te montre Thomas en presencia de sus discípulos, dans la présence des disciples. las cuales no están escritas en este libro. Et côté que bagaille ça yo pas écrit dans le livre là. Muchas otras señales. Un pile l'autre bagaille qui te fait. Después que Él resucitó Après il est levé vivant, y no están escritos aquí en este libro, et bien hermanos. tout ça yo pas écrit dans le livre ça frère. Primero que dice 31. Regardez que ça dans 31. Pero estas se han escrito Et tout ça qui est écrit dans le livre ça, para que creáis moi écrit pour yo ka croire. que Jesús es el Cristo. Jésus c'est Christ là. ¿Y cuántos creen en esta noche Moi monde qui croit là matin que Jesús es el que Cristo? Jésus c'est Christ là. Y mire lo que dice aquí. Regardez que ça dit là, Yo creo moi crois que Jesús es el que Cristo. Jésus c'est Christ là. Parece algo simple o no, Simplement bagaille simple. pero muchos no lo saben. Mais en pile yo pas connaît. Los testigos de Jehová no creen que Jesús es el Cristo. Et témoin de Jéhovah yo pas connaît que Jésus c'est Christ là. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pour capable croire que Jésus c'est Christ là, petit bon Dieu. Amén. Hay gente que no cree que Jesús es Hijo de Dios. Il y a monde qui pas croire que Jésus c'est petit bon Dieu. Piensa que es Mohamed Je pense que c'est Mohamed. y no sé cuántas otras cosas. On va connaître combien l'autre bagaille encore. En India tienen dioses de no sé cuántas manos. Dans India yo gagne bon Dieu pas connaître combien mille gagne. No creen Yo pas croire que Jesús es el que Cristo. Jésus c'est Christ là. Pero yo sí creo Mais moi-même oui moi que croire Jesús es el Hijo de que Dios. Jésus c'est petit bon Dieu. Por eso Jesús los envía a ellos. Yo ça Jésus li voyer dans yo Por eso, même. por eso Jesús nos manda a Yo nosotros ça li voyer dans yo même. para predicar Pour nous prêcher. a otros L'otio. que no tienen este Qui pas conocimiento connaissance ça. que Jesús era Que Jésus y était es lycée. el Cristo, Cristo, el Hijo de Dios, Petit bon Dieu, el camino, chemin, la vida la vie y la verdad. et la vérité. Que nadie viene al Padre Personne ne va papa, si no es por Cristo. si no pasa por Jesucristo. Usted tiene una verdad muy Il y a une bonne grande. vérité. Usted no lo sabe. Pas connaît. Usted tiene una verdad muy Il y a une grande. bonne vérité. Hay mucha gente Il y a un pile monde aquí en esta isla isla que adoran a qui María, adore Marie. a San Clemente, Même Saint Clément. a María Leonza, Marie, Longsa. a San Felipe. Y San Felipe. No saben que es No Cristo. conocen que es que Cristo. Y usted tiene esa verdad Y usted mismo que y no lo verité ça. comparte. Partager. Aleluya. Es algo grande que usted C'est un tiene. gros bagage au gain.
Decía, la gente dice, ¿quién dice la gente que soy? Jesús le preguntó. Et Jésus pose cette question, il dit, qui est-ce que dit moi? Unos dicen que eres Elías. Ils ont dit c'est Élie, Otros que eres el l'autre profeta. l'a dit c'est prophète, Otros que eres tal cosa. l'autre l'a dit c'est tel bagaille. Pero ustedes, Mais nous-mêmes, para ustedes, pour nous-mêmes, ¿quién soy? qui laisse moi? Y Pedro Pierre. no esperó C'est pas Pierre. para que los otros contestaran. Et pour l'autre, il répond. Amén. Inmediatamente dijo, Immédiatement, il dit, yo creo moi quoi? que tú eres el Que Cristo, vous êtes Christ là. el Hijo de Dios Fils du bon Dieu viviente. vivant. Alabanza al Señor. Y Jesús le dijo, Jésus dit, eso no te reveló sangre ni c'est carne, ou-même, c'est pas un monde qui pero révèle es mi ça. Padre C'est Celestial papa céleste quien te reveló. qui révèle ça. Necesitas revelación de Dios Révélation bon Dieu. para creer Pourquoi? que Jesús es el Cristo. Jésus-Christ là. Oh no, hermanos, Oui, ou nous, nos frères, Samuel. yo no lo sabía. Moi, pas te connais. Escuchaba de un Moi, Jesús, t'entendais parler de un Jésus. pero creía en María, Moi, quoi dans Marie? creía en mis cosas, Moi, te crois dans sa famille. pero gracias a Dios, Merci, bon Dieu. ese día Justa. que Dios me lo reveló, Que te revelé. que Jesús es el Hijo de Jésus, Dios, Jésus, bon Dieu. el camino, Chemin, la verdad la y vie, la vida. la vérité. Es algo grande que usted C'est un tiene. bagaille que vous gagnez. Por eso dice la Biblia C'est ça la Bible dit. que hay que valorar a Vous devez Dios. bailler bon Dieu valeur. Y se compara el reino de los cielos Et qui pas comparer avec ciel là. como alguien T'as cru un bagaille. que encontró una perla muy bonita Qui a encontré un bel type, un pelle. y vendió todo lo que tenía Et puis il vend tout ça, il te gagne. para comprar esa Pour perla. acheter Perla. Amén, hermanos. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Amen. Porque es de gran valor Vous voulez ça pour gros valeur ça. lo que usted sabe, C'est ça que vous connaissez. lo que es esa revelación Et de révélation Dios ça en su vida. dans la vie. Para que creáis que Jesús es el Cristo, Parce qu'il dit quoi que Jésus c'est Christ là. el Hijo de Dios, Petit bon Dieu. y que para creyendo, Et pour yo quoi? mira aquí, Pendant le quoi, il est là. tengáis vida en su Pour les nous nombre. quoi, n'a qu'à gagner la vie dans lui. Para que creyendo Car les nous quoi, tengáis vida n'a qu'à gagner la vie dans en lui. su nombre. Non, non lui. Antes de conocer a Jesús, Avant de connaître Jésus, existíamos. il était existé. Pero cuando hemos aceptado a Mais là que Cristo nous acceptons y Jésus-Christ, creemos en et puis Él, nous croyons en lui, para que creyendo pour ça qui vient quoi, tengáis vida capable de gagner la vie en su dans nombre. lui-même, non, non lui. En el nombre de Non, non, Jesús Jésus. tenemos vida, Nous gagnons la vie. tenemos futuro. Nous gagnons futur. Juan 14:6 lo Jean dice, 14, 6 dit que Jesús es la vida. que Jésus c'est la vie. El que tiene a Mon Cristo Dieu Christ là, tiene vida. il gagne la vie. ¿Cuántos tienen vida en Pour esta le monde qui gagne la vie noche? là, soir. Podemos estar de pie en esta noche, aleluya. Alabanza a Jesús. Cristo vive. Cristo reina. Jésus règne. Adora a tu Dios en esta noche. Adorez bon Dieu la matin. Y el tal está abierto. Si usted quiere pasar, puede L'hôtel pasar. là l'ouvre si Aleluya. vous voulez passer quoi passer. Cristo vive. Nuestro Dios vive. Bon Dieu nous en vivant. La tumba está vacía. Cavoa vide. Nuestro Cristo resucitó Jésus nous a levé vivant. y nos mandó alabanza al Señor. Il faut aider nous. Inmolado en el Calvario, Adora a tu Dios, aleluya. Él mostró su amor por mí. Todo peso de pecado, sucios pecados, encima Él llevó. En un momento importante y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería me salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica,
despreciado y desechado. El varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Mas angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Merci Seigneur, merci bon Dieu. Thank you, Señor. Merci Seigneur. Thank you, por sangre, Merci Dios. pour sang bon Dieu. Gracias, Padre. Merci Papa. Gracias por esa verdad. Merci pour vérité ça. Que la tumba estaba Qui vacía. tombe dans tes vides. Gracias que resucitaste, Merci Dios. ou lever vivant bon Dieu. Gracias por tu paciencia Merci pour patience. y tu amor que tú tienes para con Que nosotros. l'amour qu'il y a pour nous. Oh, gracias, Oh, Padre. merci Papa. Gracias, Señor. Merci Gracias, Seigneur. Jesús. Merci Jésus. Aquí estamos, Dios. Mais nous là, bon Dieu. 2000 años después, 2000 années après. proclamando la misma verdad, oh Dios La même mío. vérité ça, bon Dieu. 2000 años después, 2000 années après. proclamando el mismo Pour poder. aller même pouvoir Un ça. Cristo vivo, Un Jésus-Christ un vivant. Cristo que Un salva, Christ qui sauve. un Cristo que Un cambia, Jésus qui change. un Cristo Un Christ resucitado, qui ressuscité. el Hijo de Petit Dios, bon Dieu. el Dios Bon Dieu viviente. vivant. Tenemos vida en usted, Et la Cristo. vie dans même Tú eres la Jésus. razón de nuestra vivir. Raison pour nous vivre là. Tú eres la razón de nuestra vida. C'est raison pour la vie nous. Tú eres el motivo por qué estamos aún aquí en la C'est tierra. raison pour que ça nous soutient toujours. Oh, yo te Oh, adoro. moi adoré. Yo te adoro, Dios. Me adoro, bon Dieu. Tú eres grande. Parce que vous Te doy las gracias Vous nous merci. por tu amor, Pour l'amour. tu misericordia, Tu misericordia. para con mi vida, Pour la vie, moi. para con esta iglesia. Pour l'église. Gracias, Dios. Merci, Gracias. Papa. Merci, mon Gracias, Jesús. Merci, Jésus. Yo confieso en esta noche Confiemos, que confesemos. creo On le que croit. Jesús vino a este Que mundo, Jésus vino al mundo. nació de la Virgen María Il fait notre- y creció y vivió en esta tierra. Il vive sur terre. Que Él es el Cristo, Que Jésus-Christ el Mesías, es el Mesías. que Él murió en la cruz Il murió sur y croix. resucitó. Il ressuscité. Oh, su sangre todavía Au fluye. sang coule. Yo creo, Jesús, Je crois, Jésus, que tú eres el camino, que usted es chemin, la verdad usted es vérité, y la vida, usted es la Dios. vie, bon Dieu. Oh, dame amor por las almas. Dame el amor por los Aviva nuestro ser, Dios mío. Dame la vida encore. Que hasta el final Jusqu'à la fin de la iglesia aquí en la tierra de la iglesia sur terre, podemos amar a las almas, Vraiment dans mieux. ir a esas almas. Aller dans mieux. Como tú, Señor, Vous-même, Seigneur. veniste de cada nosotros, Pour chaque. así nosotros, Pour faire nous. y rescate Pour racheter de esta humanidad, la humanité ça. entregar nuestra vida Pour la vida. para tu obra, Pour la- para tu para causa. tu causa. Danos fuerza, Danos fuerza. danos salud, Danos salud. danos llenura Danos dimensión. para hacer tu Notre obra. travail. Gracias, Señor. Merci Seigneur. Gracias, Dios. Merci bon Dieu. Gracias por esta obra Merci preciosa y pour le travail grande. précieux ça. Gracias, Jesús. Merci Jésus.
Gracias, aquí estamos. Merci nous là. Oh, aquí estamos. Mais nous là, Iremos. nous pouvons aller. Queremos ir. Nous voulons aller. Capacítanos. Capacitez-nous. Capacítanos Capacitez-nous. para ir, Dios, Pour nous aller, bon para Dieu. llevar esta Pour palabra porter parole ou aller. de vida, De la vie. para decir a aquellos Pour nous dire ça, que no conocen que no conocen, que tú eres el Hijo de que Dios, usted es el Dios, que tú eres el Cristo, que usted es Cristo, que tú eres el Salvador. Sauveur. Padre, tanta gente Papa, paquet monde que no conoce qui va connaître esa verdad vérité ça. que parece tan simple, Que semble que simple, pero que es una revelación tan Que grande, c'est une grande révélation. porque la mayoría de la humanidad La majorité de no l'humanité conocen, va connaître, no saben, va connaître, no aceptan ne va accepter que tú eres el Hijo de Dios, usted es el bon Dieu, que tú eres el camino, que usted es el chemin, que en ti hay vida, que en même que la en ti vie, hay gozo, en même joie, que en ti hay todo, Tout Dios. bagaille bon Dieu. Ayúdanos nunca a separarnos de Et ti. nous ne pouvons pas jamais séparer avec vous. Gracias por tu amor. Merci pour l'amour. Gracias por tu presencia en esta noche. Aquí estamos, Dios, como hijos, rogándote llenura, rogándote Espíritu Santo. Tú dices que nosotros, padres terrenales, si los hijos nos pide algo, no le vamos a dar una serpiente, no le vamos a dar una piedra en vez de un huevo, Dios. Cuanto más nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nos dará el Espíritu Santo si rogamos de día y de noche. Y aquí estamos en esta mañana rogándote, y llénanos, bautiza, repartidores. Aquí estamos tocando a tu puerta, Padre, rogándote tu bendición, salud, Señor Dios mío, liberación, oh Jehová. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aumenta nuestra fe cada día. Aumenta nuestra fe cada día. Anima a tu pueblo. Anima a tu iglesia. Oh Dios. En el nombre de Jesús, Jehová, ha tocado a nosotros vivir estos tiempos peligrosos, tiempos que el ser humano no puede vivir sin Dios. Y aceptamos ese reto de resplandecer en este tiempo peligroso, en este tiempo de oscuridad. Queremos ser luz en esta tierra. Queremos ser sal de esta tierra. Queremos brillar con el poder del Espíritu Santo, Dios. Gracias, Padre. Merci, Papa. Gracias, Dios. Merci, bon Dieu. Sin ti no somos nada. Sans même nous pas De rien. ti dependemos. C'est de nous-mêmes nous Tú dépendons. eres mi vida. Nous voulons la vie, nous. Tú eres nuestra Nous, c'est vida. la vie, nous. De ti dependemos. De nous-mêmes nous dépend. Todo lo que hacemos, Tout ça nous fait. todo lo que hacemos, Tout ça nous a fait. todo lo que somos, Tout ça nous y est. depende de usted. Dépend de nous-mêmes. Vamos a cantar este canto una vez más. En train de chanter ça une fois encore. Esa sangre preciosa Sans précieux ça. que nos limpió Qui nettoie nous. y nos sigue limpiando cada día. Nettoie nous chaque jour. Esa sangre que nos dio la Sans ça paz. qui va nous la paix. Gracias, Señor. Merci, Seigneur. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso de pecado, sucios pecados, encima Él llevó. En un momento importante y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería mi salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz,
sangre que me purifica. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Gracias, Dios. Merci, bon Dieu. Gracias por tu palabra, Dios. Merci pour parole, bon Dieu. Gracias por esa palabra viva, Merci pour Dios parole mío. vivante ça. Lo Nous aceptamos, acceptons. lo atesoramos, Nous Dios mío, conservons. en nuestros Dans corazones. chez nous. La honra y gloria es siempre para Tout usted, honneur et papá. gloire toujours pour même. Gracias, Señor. Merci Seigneur. Gracias, oh Dios. Merci bon Dieu. En el nombre de Au Jesús. nom de Jésus. Amén. Amen. Mis hermanos pueden tomar asiento, aleluya. Cap chita ensemble, bien-aimés.